Hai menaze gima izai hai menaze klumdele namai chitkeu zikrew tingkum chanajang kaiji kachum takmai higi gederein sa Zeme kogene paulia gai radele North East State Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne chuna Assam ge Armed Force Special Power Act bamna ne luton zawsiang rahangya indiram gu center meze rangai gu leize tetibe rimai ge kachule za Assam ge I Armed Force Special Power Act apspa luton chichak nara hangya ning pakai jana kamkyu gai Assam gu cabinet meeting ro bam begene kamkyu gai dile za achudile za chuna ra changja Assam ge district decide ge I Armed Force Special Power Act la muire le za kachudile za chuna Assam ge I Armed Force Special Power Act district decide ge bam district ramza Timsukia Dibrugarh Charaideo Sivasagar Jorhat Golagat Karbi Anglong jane Dima Hasao district le za kachudile za Assam ge Armed Force Special Power Act ka hangge changbza state ge nam kyangma ki sangjane kakleibze ki bibi je bam dibze ne India ramgu center mane tingkum changke je high school je rex kui kum ge kai gai dele je kache dele je poligum je India ramgu center mane I Armed Force Special Power Act je Assam ge district be bam ge cham ge lutoni je skuin sakai dele je kache dele achele du skui bam na ne hanai kum tingkum kum chama jeng kai je ge chum ge jing ke ge ker luto dai ni je chuna Assam ge Armed Force Special Power Act bambe district de sedla muirele je kache dele I bam bananas du luton si chagna hanga indiram gu center mze mati magze rangai gu dele za Assam gu chief minister ne kachule The Indiram gu President Draupadi Murmu ne G20 summit meeting hroge delegate changja wangai meze zanan kya wangai meze mate sang samgar hange ku gai bige mina haike je hangrex na mela muile je kachedle the Indiram gu President Draupadi Murmu ne G20 summit meeting hroge mate sang samgar hange ku gai be mina haike je rex na mroge je ka hame ki gene G20 summit meeting hroge delegate changja wang marun magja Indiaram gene du sang changja bamu cham the state gu chief minister marame cabinet minister marame secretary marame the state gu minister marame zane sang changja G20 summit meeting hroge wangai mele nele zakachule Zaina Nagaland Board of School Education NBSE Minnesota Nagaland ge school leisi ki bamble na class de set banai school gu railang ba banai pakna ba pace exam nai kom tingkum kom changna jang kai jek chumgu pesen prin je teke gu le jaka chudle Zaina Nagaland ge school leisi ki bamble na class de set banai school gu railang ba banai pakna ba pace exam nai kom tingkum kom changna jang kai jek chumgu je pasui te mena ngo gai gu le jaka chudle Zai railang ba pace I class de set banai school gu exam je hachit ke hzi kai ket ge na bam je hachit ke hzi kai je snare bamgu jena pakna be pace I class de set banai school gu je ndui ke gena bamgu this do pating jamati mangje Nagaland Board of School Education NBSE mena liagai gu le je ka chedle za Himachal Pradesh ge hanai kum tingkum kum chana jang kai je chum tingrui bigine matem sia kamdi bige je Assam state go cabinet mene loket hange charang kang krol kre I Himachal Pradesh go government je ngara hange kamke gai dele je ka chedele je I Himachal Pradesh go government je I hanai kum Himachal Pradesh ge tingrui bigine matem sia kamni bige Assam state go cabinet ne charang krol kre ngara hange kamke gai bije Assam go chief minister relief fund lamge na le je ka chedele The Indiram gu G20 summit meeting hroge wangai meze Indiram gu President Draupadi Murmu ne mate sang samgai hange kugai bige opposition ge psuite me leaders mrameza kugai malai ze kachedle zai chirin magze Congress gu chief and Rajya Sabha MP Malik Arjun Khargi zidu Indiram gu President Draupadi Murmu ne G20 meeting hroge wangai meze mate sang samgai hange kugai bige ze kumalai ze kachedle chpo zigena Malik Arjun Khargi ne kone magbam ze pang peze ai gom belamgya politics te magra leize Indiram gu ruling party BJP mze kangi dele Malik Arjun Khargi ne kangi belamge je Chhattisgarh gu chief minister Bhupesh Baghel ne leize kangi dele Zai Rahul Gandhi ai Congress gu tingti ge president phung je bam bepe ne leize saja Indiram gu government te kan sama Indiram ge India gu population 60% ge kango me leaders me dua ma hange du chakai ma leize ka chedle zane ma tau hange ga leize sale
Za Russian go President Vladimir Putin ne Russian Wagner spy rogep sui TVP leader Yevgeny Prigozhin Russian ge nelimbe crash TVgine saidle ka cheblam geze Russian analyst Dr. Valery Sloven na ka chebdele chunara changza ai Russian Wagner spy rogep sui TVP Yevgeny Prigozhin sai marele paringla rele zane Caribbean island ge lamuile ze ka chebdele zane Russian Moscow ge tetiba ka pai ke zing kai ze ga chumai ge nelimbe crash TVgine Russian Wagner spy rogep sui TVP chief Yevgeny Prigozhin je chaira hangen numakle je pangkhara mane du ka chedle suppose jegene Dr. Valery Sloven le je hanum gaidle je ka chedle Yevgeny Prigozhin je chai magra hange je na Caribbean island Margarita ge mbai je bam hange num gaile je ka chedle je Russian Wagner spy rogap suite Yevgeny Prigozhin chai di blam ge je Ukrainian ge gap suite ma Russian ge go President Vladimir Putin ne de chat ba hange num gaidle Russian ge go President Vladimir Putin banai Wagner spy rogap suite Yevgeny Prigozhin je Ukrainian ge ge rai te blam ge kai lak thi dele za Ukrainian manai Russian ma Ukrainian kdege harai te blam ge tatiba rimai ge Ukrainian manai Russian ma harai te ge hazi kernigene Russian spy ma mina hai sro ma saidi dele za ka chedle za Ukrainian kdege Russian spy mana kdei sud gu za harai te gu bigene chuza na maira ka chang ge Ukrainian kdege ne Russian spy ma chai gai di ba mina lagna za changrak sro za te se za hai ke za hang hadai ma chai chang dele za ka chedle za Russian spy mana Ukrainian kdege President Volodymyr Zelensky Bombe town city ge bomb gdibe missile to gai ze pokpat begine mina hang ket chai zane mina ge kime ka zamle ze duka chedle za Ukrainian spy kaning chingmro ge psui tebe Ukrainian head military intelligence Kyrilo Budanov ne saze Russian go President Vladimir Putin na chai di kaudle ze ka chedle chuna pachu kan zo mene Ukraine ge reite ge pe tinkom kaluize pi hang kaudle ze ka chedle za Budanov ne saze Russian go President Vladimir Putin chai di blam ge za hanum siara hang ge duga dele chain chi chak dele ze ka chedle pachuna langbe ngau gai bize tatiba ndi ke hzi kai je srok tingom chana jang kai je kana kum ge ngau lu bluize ngau dai male ze ka chedle za Ukrainian kdei ge Russian spy mramene kdei sud ge ze hreite ge bigine chuza na maira ka chang bige Russian spy mramene mina chai kang ke le ze ka chedle za Russian spy me mina chai ki ra hang ge chang bza Russian kdei ge ma do du spy ge ka zau gai mang mrame du training ka chaina pe gai luza Ukrainian kdei ge hreite ra hang ge langai kan suidle ze ka chedle pau zigine spy ge bam mang mramene hreite ge hang ge good be zigine zemna Russian spy me chai kang ke le ze ka chedle ka gana Ukrainian spy mramele ze Russian mane hreite ge bigine chu na maira ka chang bage mina changryak sruk pere chai changdle ze du ka chedle ka gana Ukrainian kdei ge ai civilian anugum ko zemna mrames du chai kang ke le ze ka chedle ai gena na mai hachit ke hazik re tingum chana jang kai je chum tangmai higi kdei rein sa po za loi gai dele pi gai jang king gai nim le ne je to dele